Kakan Hun Menteri Jong Sorkar Meghalaya Democratic Alliance Kalasong Jylla haka khatlai tarik mentau benai jemang arajar arpo banyatai halor ki atli kimat ki bakham kongsan bahab ban shimrai kerki kawai ni kimat balaya kran haka ni Jylla kadai halor ki jimantoy jeng ki nongrep haka Jylla. Haka Jylla haka ni kesingi kakan Hun Menteri kelekran halor ke jing terwa banwanra ke jing penkela ya ki kato kani ki kendon haka Agricultural Marketing Act kandai sebab prapo kata ban pynbun no ikiau jing rep ke bela itu ke Sorkar na ke benta ke jing mentoy jing kipat ba. Sa kawai pat kamat ke bagakan Hun Menteri kelekran haka ni kesingi kadai halor ke jing terwa jong ke tenat labor jong ke Sorkar Meghalaya banwanra ke jing penkela ki kato kani ki kendon hagi lai teli ki labor act jong ke Sorkar pedeng. Ya kepada Sorkar kan serak aru ikannya hak dorbar jong yang dorbar tawan ke Jylla keban sedang naduk ke arpo terek mentau benai jemang arajar arpo. Kawai nak ki concern ki ba kini ki lightly skosil ki long ka ki penpau kalong ba kanum don ka duplikasi lani ka infringement bat ka bor jong ka dik council. Te ya kata na kaliang ke Sorkar kala taken care of bahkan don kanu ke duplikasi lani ka infringement haka authority bat ka function jong kini ki lightly ki dis council bat kumang labatai sisin kani kadai ka ak ka barim ka ba nadu ukhat khandai spa propho kladon kani ka ak ka bangi ong ka State Agricultural Produce and Marketing Act 1980 bat kani ka ak kum bakalong kalong baka state government kala ban set up yakini ki regulated market ha ki jaka ke baper hapo jong ke Jylla Meghalaya na kementa ban penbit penbiang ya ki ba nongrep jong ke Jylla tenrei ha kani ka amendment ka bangile menta kalong kawai ngi atshu ya ke items amdai shu tang ye ki jhur ki jep tenrei ngi atshu ba ki livestock items kum kado siar kado sniang kidok masi nangta kidok ha ya kataru ngilaken thuplang hakane ka amendment ka thmai ka bangin bu apo assembly hakane ka session ka banlong te na kata kadaw ngidon kam banle ya kane ka amendment na kamenta ban penklain ban penbit penbiang namar ngiat ya kani ka item singkat bat kawai susu ka ong ka medicinal plant hakaba ya kataru on coverlang hapo jong kani ka amendment ka batmai ka bana kaliang ka Sorkar kala approve. Hakasi tho diang usembut Menteri rang ba ke Jylla ba Presiden ten song ula pentip baladat ban phates ya arhajar nyos pa khat arteli kinong muna bat kalayo opdiang ka kaipot ba arhajar sans pa kandai pu nyongut kim shimlayo ke jingpang bat ke Sorkar menta kerang ab ban yo ka kaipot jong kishis pa arngut nalor kene ula pentip ba hadu menta dang sa setang iwei ibadan ke jingpang COVID-19 khat wei ngut ke bala kot no nang ke jingpang bat wei ula klat no Uba Presiden ten song ula pentip bahaduk kesing tok diang kila dan sawajar ndrus pa prapu wengut gibriau ke Jylla kibala sakot hakeleng ke Jylla jong keri kibalawan pai ke Jylla berulong bakinie kibawan pai menta kidon haki quarantine center kat bagi don pat kibalik ke jingpen kerpang halagi jong ki yang kisem bat kibabon hi kidai kibadon haki community quarantine center kibala peniat bat kemi de kisnong kitau Ulong bagi Sorkar kelak kami benya ikini kibriau ke buan rong spok ke Jylla bagi daya tang kinong syong bupura ke Jylla. Haka bagi hak ban pensisai lah dia daga bapen ia ke epic bat ban patai ke kerteng jongki kimi ki pa jongki. Ulong ru bagi dan saus pa angut ki balawan pai na syabar ki bam syam la syongkop ala ki yang gisem ban pendap ya ke jingpen kerpang ne ke kuarantin kombala batak ke Sorkar. Nrai kini ki lalet syangkai penban bat ke Sorkar kelai da ke jeng maham ke beteng eki. Bat kumba pitip khat lai teli kikis kidon khat wengut kila klan bha menta iwei balaklat bat iwei pat idang long aktif hadu kani kasngi kaba menta shu na kabenta ka jingtip jong ki pajba nong snong jok Jylla hadu menta kasngi ki balawan pai sapok ke Jylla kalong 1,000 reus pa pra po wengut 1,000 Henrius pa prapoing ngut ke balawan pai. Bat kabang sngau bah ban pentip leng ba jong pi kolong bakini barok ki don halaki jong ki jaka don ki badon hayeng ki bale ka home quarantine henrei ki babon na kini ki dei
kibadon hapok ke community garantin ya kabala penbet kerpang lengba jong kibor snong kibor tau kabasyai kedar kelong interstate movement rungim sya banwan kilebor thmai nakano ka jaka nakano ka Jylla rungim sya kamut kahap lang hanta baka interstate movement ngimpat sya ba kinwan pai hapo ka Jylla Meghalaya jongi tenrei kawe komo pin nadu dewan ka bangingi kerpan agalong Sorkar kalong ba yakito ki bedang biang ke jaka sa jaka syong joki sengau bah hakabakum kani ka saw kasian ladolong bala wat wan pai hadu ba ka situation mdei tang Meghalaya rei ha India bro kawe kala bit kala biang maniat banien kata de kawe ten nemetu de hanta bangong pi ka pelong yengi bangin register ya ki bamut banwan ne ki bomwan ru ngikwa bakin register bangin tip ki don kat nungut ki breu ki jongi ki badon sabar kylleng jogeri India rengkat bad hapo North Eastern region ki jongi ki don kat nu pho hajar ngut bangin skotu nagda ngopi ke benengkong ke bengiyo kolong dei lengba katu ke bengi ajirap lai hajar tengka katu ke lai hajar tengka ngirap ke yarap sibun jingi bengiyo ya ke registration ya ke number joki but ke total gitu ki banyo mentai katu ke ya katu ke lai hajar tengka kolong shipho hajar ars pa prapo nyongut nga ong pi nakaliang ke Sorkar ngi salute yakine ki khon samla ki bas ngotu ya ke jing ya ka ba ka Sorkar lene ke Jylla lene ka snong ka thau ka pisa kalang a bat ka du tia ka du dem